Naon ni magloloko? Tulungo na siya ba? Tulungo na siya. Oo, kenapa mo yun? Oh, di maglalangan. Tulungo na. Dito mo kita kunin silangan. Daya. Ikaw na yung ginawa, ikaw sunod-suyo. Ayatul na! Sulat inisiyog-sog, denga bang sausog. Amo lagi makusog, magpasampay si maksud. Pasampay yung turi Magkosok labi pa, amo intindugos pa, subay di magkalupa, inginis para pa. Embes sarap yali, dengan pagpangayo wali, inang unta sa bali. Amain kawakilan, mga kapakilan, pagkawilan, takdilan, magilan, nabatalan, ang paimbang sa pakil, panday mamasan, ukil, magdua, magdikil. Pagkabasti ay mati apilan, pagkumain, apogi apila, tudlot at apil. Matan kami lumabay, kamu yang sumabay, matan kami bukan pasukan. Iban tulisan kita kawat kilay. Wassalam jadi ada. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sing sedikit palang. Ayaw ni dapat paikan nenungan. Biar na sa sana. Lagi mo saan ito? Ayaw tinungan. Karena yang paling kotor, jangan sih nanti biar ini banyak tuh. Kau nih sila. Karena yang sila kan. Lapain sila. Mayroon na kapo. Sila kakasin sila. Ikaw kan? Harap nama tuh. Harap nama rin para manto. Nabalikan. Harap manto. Dari kanan manto. Para pumunta. Apa yang bisa? Likod natin. Lingkod ko maris. Yung makakilip ka na siya, image par. Image par. Awan ko rin. Bangun na. Bangun ko ba niya? Lari kamu. Tentu kemarin. Hari na, mamarto. Magkiling ka mo. Harap na Maria, mamarto. Harap naman to. Ano? Magkiling pa ba mo balik? Hindi nga na mo. Uy. Yun na ba? Pagkarura na? Kumampas yan yung telepon mo yan. Yan na yung sarili magkakating kaya na pala sa buong paron. Yan na buong kanto pagkatuan. Yan na kanto. Babay mo na ka, usog. Pagkarura na, katina. Babay na mo na. Magpapagapin na ba? Siyo na rin, diba? Basag niya. Basag yung magkikiling yan. May pandala sino. Ay, kamu mamausa. Okay. Saan? Bakinan.